eyavicika lento yacasula lento yokuthi egobongweni bese kufakwa izizwe. Zifakelwani izizwe egobongweni? Azifakwa izizwe egobongweni. Igobongo liyimpande kusuke kufunakala ukuthi umuntu umnikeze leyo mpande efunwa abantu abadala. Ungamfakeli izizwe umuntu egobongweni ngoba ngenkathi uqala ufaka izizwe wena njengonomelaphi wendabuko uthi lo muntu ufuna kwazi ukudonsa ngokomoya. Owani lo moya adonsa ngawo? Umoya wethongo noma umoya wazo lezizwe ozifakile. Yini emlethela izizwe zimlethela noma abantu bakuba abadala bamlethela iphehlweni ukuthi eze la iphehlweni azothwasa ngoba lento iyenzeka. Ngisho ephehlweni umuntu utholta kahloli ugila izimanga kanti ukhamba lwakhe lo laliphahlayo njalo uthola ukuthi livuvuzele lifakwe izizwe. Usuku usubangcolisile abantu abadala wabaqeda mawuzodla ukhambo linezizwe. Uma uzofakela umuntu izizwe ukhambeni yazi ukuthi lo muntu lo uyaphambanisela uyamqeda izinto zakhe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethi nezinto amafasha abahlosile bathi uzokhuluma uzokhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayeseduwe Sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kandaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebelela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela ndaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha useshaka kashayika ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa ngumshana wakofuze fulele omashiya mahlangatha azoshumayela. Insizwa ke zingibiza ngonduna kandaba untombisi yamncumela insizwa ziyamkhombisa isincane saphuma ehlathini ekuseni ngovisa avuthulwa ngoba sigcwele amabede. Ngikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ugxamgxama umsathe enkakane lakhe lathi ngihamba lithese lo sithi lathi ngahamba. Ngumjabulelo kumamatheka kumkakhe ngoba njalo umamatheka ukuthi faca. Umuntu wentombi ezithi zikabuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixege isimilo maqathe sikhohla amasokazi. Uhlala kuyintokozo bafowethu ukuthi sifike la kwi-channel lethu enkulu impunga yesintu TV la sikhumbuzisana khona indlela yesintu sethu ukuthi isintu sethu sasikade sihamba la bafowethu. Izinto zesintu bafowethu zazenziwa kanje. Nakubasuke singasho ukuthi umuntu leyo nto akholelwa kuyona akayiyeke. Kodwa kube kuhle ukuthi esikukhulumayo ukuthathe ukunambithe ukucubungule uhlale phansi ukucwaninge kahle bese ubone ukuthi kukufanele yini. Uma kukufanele kobaluleke ukuthi ukwenze mangakufanele ungakwenzi ngoba akukho kuhle ukuthi wenze into uyibone ukuthi ayikufanele. Kodwa la kwimpunga yesintu bafowethu ilasembula khona izinto eziningi nezicashile sizibeke zibe sobala. Uyabona bafowethu kunento engihluphayo kakhulu lento ngizoyikhuluma ngoba sebebaningi abantu mabefika la imphelandaba esigodlweni samakhehla masixoxa nabo bese sibona ukuthi lo muntu wayelidinga usizo kodwa ngesizathu sokuthi wathola umuntu owayenethemba lokuthi uzomlekelela wangamlekelela ngeqiniso ila izinto zakhe zonakala khona. Ngifuna bafowethu namuhla ngiyimpunga yesintu mina nje ngingedwa qaba. Ngifisa ukukhuluma ngegobongo. Uzokhumbula ukuthi sike safika la noza kwethu sazokhuluma ngegobongo. Oza kwethu ababelaphi bendabuko. Ngoba nami vele ngiyimpunga yesintu ngumelaphi. Ngizokhuluma ngegobongo. Ngoba kunezinto bona othola ukuthi abazange bazithinta emasikhuluma nakuba bazithinta kodwa bangazithinta ngendlela ezokwenza ukuthi nabanye ogobela bezwe ukuthi lento mayihamba kanje isuke ingasafanele ukuthi ihambe ngaleyo ndlela. Kunomuntu bafowethu nodadewethu okuthola ukuthi emzimbeni kuye imimoya emembethe iyalidinga igobongo. Asiqale sichaze iqala ukuthi yini igobongo. Masikhuluma ngegobongo nje bafowethu sikhuluma ngempande. Ngifuna ukuthi siyibeke kanjalo ukuze umuntu angadideki. Kungeke kusasa makuthiwa kukhaleleke igobongo elithile bese kuyena kuduma ukuthwasa, kuduma intwaso. Kodwa masikhuluma ngegobongo sikhuluma ngempande ethile
igobongo akulona lokuthwasa kodwa igobongo lenza izinto eziningi. Yabona uma ufunda incwadi amavahla bahlosile le nto ngayibhala ngamabomu le nto empeleni ngangimba isele ngangithi ngifuna abelaphi bendabuko bese bengilandelela ukuthi ngangisho ukuthini mangisho le nto. Ngathi mangiloba lapha ngathi omunye umlando ngegobongo. Igobongo lalikade lisetshenziswa ukubheka phakathi kwekhaya ukuthi lengane khona kungabe yakhona ngempela yini la phakathi kwekhaya. Lokho babekwenza ngoba igobongo impande. Masikhuluma ngegobongo sikhuluma ngempande. Bese ziyehluka ke lezo zimpande uthola ukuthi abantu abadala bayazidinga. Njengoba ukhona impande yomndawo, umndeni, umnono, njalo njalo. Uyabona? Ziningi le impande lezi. Igobongo bafowethu makuthiwa kufunakala igobongo elithile kuwena. Akusho ukuthi indlela yakhe isiye entwaseni. Kuyenzeka kufuneka igobongo kuwe ngesizathu sokuthi lizohlambulula imimoya yakhe ethile. Kwesinye isikhathi kuyenzeka futhi uthothi kufunakala igobongo kuwe. Kukhona into yakhe eyinhlanhla ezoqhunyiswa ngale mpande, ezoqhunyiswa ngale gobongo. Manje abantu abaningi makukhulunywa ngegobongo sebeba novalo umuntu acabanga ukuthi indlela yami izoyekuthwaseni. Bheka ke ngoba kuyenzeka uthola ukuthi igobongo liyakhaleleka phezukkwakho. Kodwa malikhaleleka phezukkwakho igobongo bese kube ukuthi lo muntu ozazokumisela lona usebudgetile ngawe. Njengoba ekumisela nje usebona ithwasa yena. Kanti abantu abadala ukuthi yidla lempande abafuna ukuthi yidle. Kukhona into ethile abafuna ukuthi iqhume kuwe. Kukhona into ethile abafuna ukuthi yenzeke kubona. Kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi bafuna ukubhodla abantu abadala. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi lizobageza njenganensipho ezobahlambulula bese izinto zakho ziyakhanya. Wena wahamba waya kumuntu wathi uma ufika kumuntu lo muntu okumiselayo lona igobongo avele enze okwakhe. Eyavicika lento yacasula lento yokuthi egobongweni bese kufakwa izizwe. Zifakelwana izizwe egobongweni? Azifakwe izizwe egobongweni. Igobongo liyimpande kusuke kufunakala ukuthi umuntu umnikeze leyo mpande efunwa abantu abadala. Ungamfakeli izizwe umuntu egobongweni ngoba ngenkathi uqala ufaka izizwe wena njengonomelaphi wendabuko uthi lo muntu ufuna kwazi ukudonsa ngokomoya. Owani lo moya adonsa ngawo? Umoya wethongo noma umoya wazo lezizwe ozifakile. Yini emlethela izizwe ezimlethela noma abantu bakuba abadala bamlethela iphehlweni ukuthi eze la iphehlweni azothwasa ngoba lento iyenzeka. Ngisho ephehlweni umuntu uthola akahloli ugilizimanga kanti ukhamba lwakhe lo laliphahlayo njalo uthola ukuthi livuvuzele lifakwe izizwe. Usuku usubangcolisile abantu abadala wabaqeda mawuzodla ukhambo olunezizwe. Uma uzofakela umuntu izizwe ukhambeni yazi ukuthi lo muntu lo uyaphambanisela uyamqeda izinto zakhe. Kubalekile ukuthi ithongo lomuntu malikhuluma lisho ukuthi munikeze impande yomndawo, umnikeze impande yomnono. Umnikeze leyo mpande lifunayo lona ithongo lakhe. Kungabe ukuthi wena uzovuvuzela ezinye zezinto. Ngoba sibona abantu kunamuhla udla igobongo namhlanje ngonyaka ozayo udla igobongo kuthiwa kuzange kuzikulunga. Ingoba abantu ababamisela amagobongo nabo uthola ukuthi abazazi impande kuyizona zona. Uthola ukuthi umuntu uzohamba ayekothenga. Ngenkathi uhamba uyakothenga uthola ukuthi lento sebeyivuvuzele. Asiphahle bafowethu nodadewethu thina esilekelela abantu. Sicela amathongo ethu ukuthi asikhanyisele, asiphe amehlo okubona izinto ekuyizona. Ngoba uma uzohamba wena uthi uyofuna igobongo bakunikeze sebelivuvuzele la ulithenga khona ukengozini, ufaka lo muntu engozini. Angavuvuzelwa bafowethu amagobongo abantu. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi manje le gobongo njengoba livuvuzelwe nje ugobela ulivuvuzele ngamabomu. Wena ngenkathi ulele ebusuku manje ulindele amaphupho kuwena azokutshela ukuthi wozothwasa kuyena. Kanti ukuvuvuzelele ngamabomu bayayenza leyo nto. Asiyeke bafowethu ukukhohlakala emsebenzini wabantu abadala. Asenze into eqondile siyeke indaba lento yezizwe ukuthi umuntu umezodla igobongo noma kufanele amiselwe igobongo usefakelwe izizwe. Leyo nto iyabangcolisa abantu abadala. Nalowo muntu osukuwenza kuyena leyo nto iyamlimaza lowo muntu. Abantu abadala mabefuna impande basuke befuna impande engaxutshiwe nalutho. Asiyeke ukugila imkhuba. Uthola ukuthi manje sizovuvuzela emagobongweni abantu ngoba nakusithi sifuna thina bakwazi ukuthi babone izinto. Ayifunakali leyo nto.
abantu abadala ibona kufanele ukuthi baphakame le mpande abayifunile njengoba beyifunile bona basuke bazi ukuthi izobalekelela kuphi ayingabi bikho into ezoba umfakela ngoba uma sekukhona into umfakela savuvuzela bafowethu siyabalimaza abantu asihlukaneni nje nalento lena yokuthi sivuvuzela izizwe lento yezizwe ayisile lento yezizwe umuntu akanikwi original iyona lento egcina sayenza ukuthi imithi yesintu ibonakala sengathi imithi emibi ingoba siyathanda ukuthi sifake izinto ezimfakela ezogcina zilimaza amathongo abantu asiziyeke lezo zinto makufunakala impande nje kumuntu thola impande original umnikeze yona ingabi bikho into ezoba umfakela ozothi izomlekelela ukwezinto ethile cha into efana naleyo nje ihlambulukile izizwe nje lihlambulukile uma kuukuthi umuntu wakuthola lokho okukuthi egobongweni lakhe babekade bekunikeze lona babekade bevuvuzele bafaka izizwe thola umuntu ozokwazi ukuthi akulekelele akugeze akususe leyo nsila angageqa amagula ngoba mhlamba ngizwakali kahle kodwa bafowethu kubalekile ukuthi abantu abadala mabefuna impande angabi bikho okunye okuzofakwa khona akube leyo mpanda bayidingayo lento ukuvuvuzela izizwe ayifuneki leyo nto le yabamosha abantu leyo nto asiyeke ukubona imisebenzi yabantu abadala senze izinto eziphambene ngoba sifuna ukubatshazwa cha asibatshazwe ngokuyikona asiqhubeke bafowethu subscribe ku channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV makuthi uyafisa ukuyibona Impunga Yesintu woze mphelandaba izokuhlahlela ikuchushise ikukhombisa indlela eyayikade ihamba okhokho bethu isifundo sethu sanamuhla igobongo bafowethu besithi asicacise njengokuthi igobongo makukhulunywa ngalo akukhulunywa ngenye into kodwa makukhulunywa ngegobongo kukhulunywa ngempande esuke idingwa abantu abadala impande yabantu abadala kuke kuhlukeke ukuthi iyiphi yona leyo mpande njengoba wazi ukuthi imimoya esembethe thina njenganabantu sinemimoya esembethe yahlukahlukene ingakho uthola ukuthi naleyo mpande yabantu abadala ebizwa ngegobongo izohlukana uthola ukuthi kukhona impande yomnono impande yomndiki impande yomndawo njalo njalo siyacela ke bafowethu nakubona bonke abantu abasiza abantu nabalekelela abantu iyekwe lento yokuthi abantu bafakele izinto amathongo abangazange azazifuna ayekwe leyo nto ngiyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga